Beke uthi alimkhulu usala hala kule video laphana oyipostile engicika ayinyenyisa abasimbe video ngikunikeza 3 days ukuthi isuse okanye yangifonela ngithi Emile awuphendule mangibuya ngisaleva ngorange asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nempatata ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane sayiphendulile incwadi alimguba bekade ke ibhalelwe ngumgibe wayifebe walapha yake kwaNongoma lapha ke dabuka khona alimgubu usephendule kumgibe waphinde kwaveza ke nokunye abantu abaningi abekade ke bengakwazi okunye wakho alimguba akuvezeli lokho ukuthi ke indaba ke yophuthu angeke azifa izivalwe ngumgibe futhi ke kubantwana nembala wayekade ke zisola noma ke futhi kwakumphethe kabi ukushona konsizwa ke kwambatha kwaNongoma kwakufanele seke nasemncwabeni abaningi ke lokho kubashaqisa ikhanda ukuthi kanti umgibe kumpongoloza kangaka wayengazange azaye ngisho emncwabeni lapha kadubula umgibe utsheleke ezikabhoqo etshela empeleni kumgube utsheleke ezikabhoqo etshela kumgibe ukuthi lento owayikhuluma lapha ke ko TikTok iyona iyakwenza kuyaqhatha ke nabantu kwakufanele lonto uyikhuluma ke emncwabeni kuphelele umphakathi wonke wawufuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngalesikhathi ekwedlule emhlabeni udubula mbatha ke uAlimgube ephendula kumgibe njengoba ke embizi okwesiboshwa uthi oqala ngangimdala kunawo futhi ke ngikaniwe nginomfazi njengoba kusho wena futhi nginabafazi ngingumnumzane ngakho ke ufuna ukuthi ke mangabe ukhuluma nami ukuhloniphe lokho ukuthi ngobaba womuzi yonke lento wayikhuluma ke la einkundleni zokuxhumana kwakungafanele ukuthi kuzikhuluma 2 kwakufanele ukuthi kufike emncwabeni kadubula njengomngani wakho futhi njengomuntu owabula wakabhlungu phambi kwakho kwakuphatha kabi lokho kodwa ke namhlanje sizophaphela ke mina hamba uyokhuluma ke lokho kulelo kwakufanele ukuthi ke ukukhulume khona wakukhuluma endaweni wrong kusho ke ubaba ke uAlimgube ephendula ke umgibe wayifebe wakwaNongoma nasi video umgube ephendula ebhekise ngqo kumgibe Mgibe lalela ke bafo asikho nje nesidingo sokuthi uzuthi angihlala emuva ngishawa umoya ungibiza ngathi ubiza isiboshwa njengoba ungibiza nje ngoba ngizwa ngayo ukuthi ngumnumzane uyakwazi nawe lokho before ke siqhubekela phambili nje ithi ngikudodise bafo inkulumo yakho le owayenza wena wayifaka ku social media wayenza khona la ku TikTok iyona bafo eyenza ukuthi ubuhlungu bakho okhala ngabo ukuthi wena wabuzwa ngokulimala kukadubula kunganakeke kubantu kungafiki kanjalo mhlambe uyabo abantu kufike eze nje into eyijoke uyazi ke nawe mfethu ukuthi la ku social media yonke into efakwa ku social media abantu bayiphendula ijoke ungacabanga wena ukuthi abantu bazozwela wena ubuhlungu mhlambe ngokuthi kwale imali udubula uhamba naye ubuseyaxoxa ke wena ukuthi udubula wale imali kanjani uxoxe sonke istory nje ubusixoxe usu expect ukuthi abantu bazozwa ubuhlungu abantu bengakhoni ukuzwela umuntu oshonile wayena udubula loyo abantu abazange bemzwela ubuhlungu phambi kwakho so awukwazi uexpect ukuthi bengazwela wena ubuhlungu ngestory osixoxayo mina ke mfowethu njengoba uthi uyabona ukuthi angikuthandi cha mfethu ayiphutha lelo mfowethu anginasizathu sokungakuthandi mina nje ngangiyenza nje leya video nginganakile nami ngidlalela nezingane engangihamba nazo nomjida lo engangihamba nawo wawuyena engangimthumile ngokubuka isikhathi esesihambile yabo kodwa nje sasingcokolela ukuthi mhlambe ngoba ngangiqonde mina mhlambe ukuthunuka wena amanxeba yabo makuthi mhlambe ke uthunungala amanxeba ngaleyo ndlela hayi ngiyaxolisa nkonzi yami ngizoyidelete leya video kodwa wena owadala ukuthi abantu bengayithathi serious inkulumo yakho ngokuyifaka ku social media mina ngokucabanga kwami nje mfowethu ngangicabanga ukuthi mhlambe ngizoficana nawe emncwabeni kadubula la kwakufanele khona uyethule khona leya nkulumo uyichaze nje bawayichaza nje mawuyichaza la ku social media yonke into ku social media abantu bayiphendula ijoke so leya nkulumo kwakufanele uyichaze emncwabeni kadubula kodwa ke futhi ungangizwa kabi hayi ukuthi ngiyakujaja mhlambe ngokungabibikho kwakhe emncwabeni kadubula angikujaji mfowethu izathu sokuthi ungabibikho zaziwa wena kodwa ngizama ukuchaza ukuthi iyayoba nohlonzo nesithunzi ukube mhlambe wawichaza nje wawichaza emncwabeni kadubula eyayingeke iphenduke ijoke kuyela ke mfowethu phela igama elithi uphuthu kunzima ukuthi lizibeke kubantu ngoba phela uphuthu sakhula ngalo sonke sakhula sondliwa ngophuthu so mangabe mfowethu wena usofisa ngathi ngingaba khona elinye igama elisetshenziswa esikhundleni segama elithi uphuthu
kuyothatha kube nzima lokho ngabe yami, kodwa ke hayi ngokuhlonipha nje ngizoyidelete leya video leyana ukukhombisa ukuthi akusikhona ukuthi mhlambe nginenxa nawe noma mhlambe ngizama ukwenza ijoke ngokulimala kaDubula. uDubula bengiphila naye kakhulu, even nomndeni wakhe uyangazi, umndeni wami uyamazi uDubula, besiphila nje as ubhuti wakhe nje ube umfowethu omncane kimi, njengoba nawe futhi usho ukuthi ukhuluma nami njengomne wenu, wena uwumfowethu omncane nami futhi ngikhuluma nawe kanjalo. So nje ungayizwa kabi inkulumo yami, angizami ukuthi ibe nenhlabathi, angizami futhi mhlambe ukukudayisa mhlambe ngenkulumo yakho, kodwa ngizama nje ukukudodisa nje ukuthi into eyenza ukuthi lenkulumo yakho iphenduke ibe ijoke kubantu abaningi indlela wena owayethula ngawo, wayethula endaweni e-wrong. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka, ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana, sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.